Ibi byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza, ari nako munogerwa n'aya makuru turushaho kugenda tubagezaho umunsi ku wundi. FLN ni umutwe ukunze kugenda ugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, wemeje ko umwe mu baofisiye bayo Major Kubwayo Peter ari mu boherejwe mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bagiye babyemeza. Major Kubwayo Peter wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri FLN ni umwe mu bo leta y'u Burundi yoherereje u Rwanda iwe, hakaba haranafatiwe imbunda nyinshi cyane. Mu itangazo umutwe wa FLN wasohoye ejo ku mugoroba tariki ya 19 Ukwakira 2021, Rwanda Tribune ifitiye kopi, uyu mutwe wemeje ko Major Peter Kubwayo ari umwe mu boherejwe leta y'u Rwanda. Nubwo mu gusoza iri tangazo bavuga ko Peter Kubwayo yari yarasezerewe mu gisirikare, ibitangazamakuru byinshi bikorera mu Burundi byakunze gushyira mu majwi uyu Major Peter Kubwayo ku isonga ry'abayobozi bakomeye cyane ba CNRD FLN. Major Peter Kubwayo ni umwe mu barwanyi ba FLN bakoze imirimo itandukanye, aho yabaye umuvugizi wa FLN wungirije mu gihe Nsabimana Kalise Sankara aba umuhuzabikorwa wa CNRD mu bijyanye na diplomasi mu Burundi, ndetse aza no kuba umuntu ukomeye muri serivisi z'ubutasi bwa CNRD FLN nk'uko Rwanda Tribune cyesha amakuru ikomeza kugenda ivuga. Ese kwita Major Peter Kubwayo uwatorotse igisirikare byaba byaraturutse guki? Nk'uko isoko amakuru Rwanda Tribune iri Bujumbura ibitangaza, ngo hari haciye iminsi muri FLN hari icyuka kibi, nk'uko ati twakunze kubyandika. Uwo mwuka mubi waturutse ku makuru yahawe General Kizimana Jeva avuga ko uyu Peter Kubwayo Major yaba ari kumuhigisha uruhindu ngo amwicishe, ndetse muri dosiye havuzwemo n'ukuboko kwa Karinija Jean Paul uri mu gihugu cya Canada washinze umutwe wa PDM. Kuva ubwo ngubwo General Jeva nawe yatangiye kwirwanaho kugeza ubwo Major Peter Kubwayo yafatwaga n'urwego rw'ubutasi rwa CNR mu Burundi. Bamwe bakavuga ko haba harimo ukuboko kwa General Kizimana Antoine Jeva. Nubwo bimeze bityo ariko ntibikuraho ko uyu Major Peter Kubwayo yari umwe mu bayobozi ba FLN. Gusa muri iki gihe ntiwavuga ngo umuyobozi wa FLN ninde, kuko Chantal Mutega ajya kuri YouTube akavuga ibye, Innocent Biruka nawe akavuga ibye, General Hamada nawe akavuga ibye, kuko nta cyemezo ashobora gufata kuri General Jeva. Ayo macakubiri rero ngo yose yatumye muri uyu mutwe hawo udutsinda twinshi cyane tureba ku nyungu za buri wese. Urugero naho bavuga ko Colonel Kanyoni uba muri Uganda akiri umuyobozi ushinzwe iperereza muri FLN, kandi uyu Kanyoni ubuzima bwaramukubitiye muri Uganda. Aha wakwibaza icyerekezo cy'uyu mutwe ukakibura. Ikindi abahoze muri uyu mutwe wa FLN bavuga, umwe mu bahoze muri uyu mutwe uri mu nkambi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda, akaba atarashatse ko amazina ye atangazwa, yabwiye isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune muri Uganda ko nyirabayazana w'ibyago byabaye kuri FLN ari General Jeva. Nyirabayazana ati Jeva ni byose, niwe ushinzwe operation, umuvugizi w'ingabo, niwe ushinzwe ubutasi. Ariyemera ati ni igihubutsi, akora ibyo atekereje, mbese ni shitani yigendera nk'uko uyabivuze. Major Peter Kubwayo ni muntu ki rero? Major Peter Kubwayo alias Santos avuka mu karere ka Nyamagabe, murenge wa Musange, akagari ka Jenda, umudugudu wa Jenda. Ise ngo yahoze ari umuyobozi w'amashuri muri commune Musange ku Gikongoro. Nyina umubyara yize muri ETF École Technique Féminine i Nyanza. Major Kubwayo Peter yize secondaire i Runyombyi muri Nshiri muri Gikongoro mwaka w'1994. Yahunze akiga mu mashuri yisumbuye, ahungira mu Burundi, ava yerekeza muri Tanzania. Nyuma ahagana mwaka w'1997 yaje kwinjira gisirikare muri Ariri Ikampala muri Katanga, mu kompanyi bitaga abatalibani, ngo bakaba bose bari baturutse muri Tanzania. Ishuri rikuru rya gisirikare Semu ngo yaryigiye Ikamina muri 2002, akirangiza yabaye komanda wa club muri batayo Irondel yo muri brigade ya Reserve yabaga Kingi. Yaje kohereza kwiga iby'ubucamanza i Ruizi, nyuma aba substitut cyangwa se umushinjacyaha wa batayo Irondel abagiye muri ibi biro bikuru by'ingabo za FDLR FOCA muri serivisi y'ikoranabuhanga.
naho yaje kuhava ajya kuba komanda wungirije w'umuhora w'amajyaruguru wahuzaga FDL n'Ubugande. Umwanya atatinzeho kuko yaje kuhava agarurwa muri Foka, ubwo umutwe wa CNDD-FDLR wavukaga yavuye muri Foka ajya muri CNRD, agirwa ofisiye ushinzwe protocol wa perezida wa CNRD. Yahavuye agiye muri mission i Burundi kuva ku itariki ya 8 ya karindwi z'ukwezi kwa 9 2017, aho yakoze mu mirimo itandukanye. Yashakanye n'umugore witwa Adelphine uvuka i Butare, ubu ni mu karere ka Huye. Ngaye rero n'amakuru yerekeye uyu mugabo Major Peter Kubwayo nuko twagiye tubikesha iki kinyamakuru cya Rwanda Tribune. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata c'ubutungane. Leta y'u Rwanda ejo kwa gatatu ku mugoroba yatangaje ko izokunguruza imikiririze y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 20. Sentare nkuru iburanisha ivyaha mpuzamakungu na njabukambibe y'u Rwanda muribuka ko yaciriye Paul Rusesabagina umunyororo w'imyaka 25 mu gihe ubushinjacaha bw'ico gihugu bwari bwamusabiye gupfungwa burundu. Umukobwa wa Paul Rusesabagina ariwe Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura mubwira ingene bakiriye ubujurire bw'ubushinjacaha. Twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki. Bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari nko gufungwa burundu. Rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingi yari politiki, ari message bashaka kohereza. Ahubwo ikite n'agahinda nuko ubu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inkiko ibumva, ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunité yo gukomeza urubanza rwabo. Noneho ino decision yo kongera kujurira dossier y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politique, kandi ko bafata decision zivuye ahandi. Uko ubushinjacyaha bujuriye, kubera iki mwebwe mutigeze mujurira kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire? Papa ni imfungwa ya politiki, uburenganzira bwe bwose bamwimye abavoka be, ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe. Bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera, nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye. Rero muri izo condition ntabwo umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau, kandi papa byerekanye ko ifungwa ya politique, kandi ni politique gusa izamuvana muri prison n'agabero n'urubanza. Uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza, ko azahavanwa na politiki. Inteko nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi, ariko perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho, uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera. Wowe iyo urebye uko ibintu byifashe, urakizera ukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza? Ego, kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko nta butabera uri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abonana n'abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dosiye ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selule? Ibyo byose byerekana, kandi ibyo ni basique, ku buryo byerekana ko nta butabera buri mu Rwanda. Ibyo bintu biri basique ntago binahari. Rero
iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera ibyo ahubwo bamaze kwerekana ko nta ruhari kandi ntabwo ari abo barabyerekanye ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane ama-organisation, ama-parlement, ama-gouvernement barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, President Kagame akavuga ikindi aba yavuze ibyo ashaka kuvuga ariko abandi bose baba babibonye. Rero dutegereje action zizakurikira mu magambo abapolitike bo international ku isi yose bavuze bazakurikira ibyemezo bafashe. Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe n'abo banyamahanga? Njyewe ntabwo ndi umupolitike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Ziko abapolitician bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashireho pression kugeza igihe ko papa ataha. Tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda, abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujonya kampanye ya liberation ye. Donc kuriya Kagame yashaka gucekesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga. Karine Kanimba, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yarungikiye Ijwi ry'Amerika yagize ati twunguruje urubanza rwose kubaregwa bose, hari byinshi tutishimiye, tuzobisigura muri sentare igihe cyo kuburana kigeze. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi uno musi kwa kane bwibutse imyaka 28 iheze Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yatowe biciye mu nzira demokarasi agandaguwe. Umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ukavuga ko ivyumviro vyiwe bitaraja mu ngiro. Uwo mugambwe ubivuga usigura ko hacibonekeza abantu bicwa, abapfungirwa ubusa n'igiturire gitangwa mu gihugu. Hagati aho ku nshuro ya kabiri leta y'u Burundi yagabanije ibitigiri by'abaja kwibuka abanyeshure b'abatutsi bishwe mu 1993 inyuma y'igandagurwa rya nyakwigendera Ndadaye ahitwa mu Kibimba. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza akoresha Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Ibirori byo kwibuka President Melchior Ndadaye byabereye mu gihugu cyose, ariko nyamukuru byari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misa yasomewe kuri Cathedrale Regina Mundi, mu nyuma baja gushingwa z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza citiriwe ukwikukira hagati na hagati mu gisagara. Anatole Rubenyange icegera ca musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura yisunze igice ca 12 cy'intumwa Luka yibukije ko atagushira hamwe ataha abarundi bazigeza. Urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose, mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene, urahava ukazimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwaka urubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwaka urubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatwa niko kuko abahunze batagarutse ngo bave mu magorwa barimwo, urubeya rw'Uburundi rwaka ntiruzoba rushemeye. Umugambwe Frodebu wa Ndadaye usanga ivyo hanira bikiri kure nk'ukwezi. Kiye Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero. Guhungabanya agateka kazina muntu birahera, turabona abantu bicwa hirya no hino. Demokarasi kandi nuko umunyagihugu wese aba afise agateka agatunganirwa, siko bimeze muri igihugu cacu. Ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire